moto amangisaphuzugingini khona emarayini cotsha mani madoda ahlale cotsha baphenga zibazi amanye amadoda angakuneno cotsha amanini weze shaya ingoma kwaphephezela indeve endodeni kungenamo asiye sobancane kweminye imizi ngizogcina ngingange kweminye imizi ngizodlula eceleni kweminye imizi ngizogcina nginganye kweminye imizi ngizodlula ngendlela kweminye imizi ngizogcina ngingange kweminye imizi ngizodlula eceleni emalanini ngizogcina nginganye emalanini ngizodlula eceleni impela ngizodlula ngendlela angifuni ukukhuluma emaleni ngizogcina ngingange kweminye imizi ngizodlula eceleni kweminye imizi ngizogcina ngingange yazi ngizodlula eceleni ngizobaphakamisela izandla ngithi sedlula ngekhaya ngizobaphakamisela izandla sedlula ngekhaya ngizonda izindaba ngizonda amacala ngizonda ukukhuluma ngizonda ukuhleba hayi mina ngizodlula eceleni intombi zakithi zihleli zonke ziguqile zithi zilinda amasoka zazofika ngoDisemba kazi liyobuya yini lapho ngiphuma ngesokunxele ngophuza phansi emachobeni madoda iye yavuna zintombi zakithi zathi nanso inkomo wesobancane sikwazi unjalo-ke wena uyabhonyana ngizobabhonya ngizokubhonya uyangizwa wemboyethu kathi ngigijima nalijongo sami aphiwe madoda ngiphephezela endeve endodeni kungenamoya liyajakathula limisa umsila liyasutha kusemahlangene khuphuka aphiwe mfana ngithi hayi ngiyazizi izigi zakho ungathi usuzophuma ebujongosini usuzoba yinkabi noma inkunzi